senden ke pa claim form ji anso se nang than nang pare pen di claim form ji awar sign nang pi pot BJP committee pada district committee carbon office no committee dua team of handan di kurang tu bilo la penan parta niliphan nilipini message long theklong lo jeniliphan carbon long non he jong kiman ko na MP Omor Singh Isosar alang listame niliphan nang kichuro la pen congratulate nang di pot alang liphan nili ninga klong pen alang liphan stame apuson alang litulong kemunong pamikaji awar saina pipot alang litung handa churulo lanchot kali ladak West Karbi Anglong President Rodip Ronghang alang di West Karbi Anglong President Hansami nili churulo lapen Birsing Hansi District General Secretary alang lituma pan pen atima Hansami ili ninga klong pen laso spokesperson long kiklen long alang lituma Hansami churulo lapen Karbi Anglong Autonomous Council along Dr. Tuliram Ronghang CM Sar ki Japon along Team Karbi Anglong along kachirap dunduan na tumhan stami nilining at long pen so spokesperson na niliphan dito na pipot alang nito mga churulo lapen MSC duan EM duan lapen ang parta ladat BJP along kachirap kachitodun da district committee pen ha apera committee along daito ke na tum ana panstami nilining at long pen koson si BJP apan apen Karbi Anglong apan koson si kiklem Vicendrima labang ke ning sipen kiklem longje apan si abera committee village committee level ana pantami nilining at long pen choro parlo lasi non nili la kaduk kawi apan kumani apan si nili kiropon dak morcha do piglan ST morcha pen chenglok minority morcha pen chenglok kisan morcha pen chenglok ladak youth wing duan na penada morcha doan atuman stami nili la puson pini arpu kideng long pen iklen dun long je phan kachi sik long ban ke kadu kawe morcha doan stami nili gin pen akiro pilo kasi ko achuru pon long jong si mani phan pate dulang kulote nili phan yanon la pen nili kadu kawe Karbi Anglong arat phan stami nili mithang alive along nili student KSA long do bom stami nili tun ASDC la pen CPI la movement long nilitum ke claim dun kan ke the labang ke nilitum nang litum athenglo si eglong lo lasolong batai Karbi khelong isi mentuni khe ga charbu long kuson si karjap du nei ma penchenglo kapre asai long jutang jubat long penchenglo do an asai long an ma ke the ija kong ke do la pen kachini du nan labang ke mithang akhe mithang long ri pansi kachar jap du pansi do son thotsi nilinon BJP long kiklen nun pustame isi ning theklong isi arjap thip lapen Karbi Anglong aphan kaike kaching thur pen chenglok hempe ka pharban pen chenglok ki Japon heglong si nili mithangta ladak isi chief Dr. Tuliram Ronghang sar aphan ning theklong si nili mithang ning chipa thelo je non kaduk kawe ilitum hemprek le chunji pusitame Karbi Anglong long kido barim akhei doan lapen dak Karbi pen chenglok khai barim doan pen ning sipet pen ilitum ke hang che don pet pulote emprek ta longji la so aning ke thepen lapen Karbi Anglong non ilitum ke damtang CM pen ma thadam pulote non ke do ma CM bangke Karbi Anglong education na pen chenglok kaprek awar sai ladak itum ke dam ali aphan me lang men chenglok kadu kawi la so kaching thur asai pen chenglok bangke alang lipan ning theklong pen si non nilisitame ining chipa the pensi kewangji arni ili tumi thanga khai pen chenglok ta ki do bari ma khai do ana tum pen ning sipet pen Karbi Anglong aphan isi mesen ken ponje aphan do ana tum long pen saishon long po la pen kadu kawe long pen stame hirjumi long ji pusi nili ning thedo la si kadu kawe phan stame nili non rat athengnu kwansi nili klemun jini klemun ni lake rat athengnu si theglong po sita nili ning kibiawe la pen rat atum ansu sesi nili phana hirjumi nang PG ansu sesi ke claim me ke damne phana hirjumi longji kusi nili ning thelo la sikaduk kawe phan stame Karbi Anglong arana phan nili konani ke chok che phan nili phan diatu la penjong si nili ansu se claim long na la ansu se ke claim je phan khelong re pharman ansu se claim pon nang jilang plote nona daikto long stame Karbi Anglong arat doan nang chirap nang chitodun pen ne phan mesen asaison long ko kusi kaduk kawe Karbi Anglong arat phan chorosi nang lituma thengno lapen nili kijut si dak Karbi Anglong chief Dr. Tuliram Ronghang sar niliphan la puson
ajai make along la puson nili pan spokesperson or pu is Karbi Anglong lo nangi pe ka bangke nili ning aklong pe sinili mathaun alang li nangi pe ka pot alang li pan nili kai teng ni lape alang li leadership along claim dun chipji pusi nang li tumatheng no nili han pachini pon ardo India tembang tu di korban seglong memang tuhan itu kan tidak mana kita tunang kan jadi tong seperti nang tuhan nang suhana tinggal nang tuhan setong dulu kan itu anak siap dulu itu tapi non pini bangke di life long isi turning point asal ni student life 10 ke political party along man di siap dah itu kelong bekas ni berat akan lalu ni ada jadi pani appointment nang ipibe ka tuhan ni dekat jadi pas nang tuhan kan kasi kecengsi nili ini bangke nili BJP along Karbi Anglong East Karbi Anglong along nili pan Sarsing Khangchu lapen Roland Killing President Roland Killing dan Sarsing Khangchu dan Cenglo da Karbi Anglong Chief Dr. Kuliram Rohang Atum lapen Omor Singh Tiso MP Sar lapen da Team Karbi Anglong Atum doan BJP EM lapen ada MSC board chairman dan Cenglo municipal board along chairman lands along chairman dan bazar committee along chairman tentuan BJP klaim bangku bangki tentuan atung cingwai cing saipen atung cidon sarpen ini bihe ko suni lithe hanta risita dilipan isi rat aparman lapen khailong ri aparman kardulong aparman apan BJP along isi mesen eklem kacari dulong ya pani pana dai tu nang pi kasi nili ke chengsi la so puthak pensi nili ke chengsi ka choro kangtung ke Karbi Anglong Autonomous Council along man ke thenai Dr. Kuliram Rohang CM sir alang ni phane li choro lo athe pipotna nili alang li long nili claim dun long ji lapen claim dun hekji walang litum nang matha pen nili phanan su se nangi pakeng ki claim ke chok chelong nangi pa chok konji lapen su se iprang ki mesena sai ki claim long ye phan alang li war sai nangi pia pot ni alang li phan ninga klong ben atiro pilo lapenan parta adak BJP is Karbi Anglong along ke charipon a president Roland Killing sar lapen dak Sarsing Khangchu sar president lapen general secretary lapen is Karbi Anglong BJP ada komiti doan klaim bangku bangki atum hanan stame ini ninga klong pen alang itu manchurulo ate party along alang itu nili pansidame isi apen alage non political mati orientation e political dai sida labangke ini tu mangbong cingwa cing sai ko lapen ni akinan so prima bangke la spesial along decision la tengsi nili rat apan aku cikhan labangke mane spesial ko bangke kantu ko bi akhai dak peacefully kansi claim masih lada ke mane board chairman do mane MSC do la katu ko bi da do dak mate और पार्टी लपेन धर्मो लपेन आखे लदा कचिक प्रोवेस मोथे ओनली लदा बंके नितुम बंके कार्बिंग लो मफान कि दामतांग इतुम कदु कबे पेन इसे गेफ दुको पसी सुरु सुदाक दुको पसी इतुम बंके गेफ बंक के लाभ नहीं ओपिनियन सी के निरांदी चेत दो प्रोतंते ओपनली डिस्कस नहीं दुकासी नितुम कांगवाई लसला बंके अपोर्ड होला लसे जों सी होला सुपेन सी पॉलिटिकली पेनिली a problem do de ni spesial ko kan thangna ta siksa rabe babang ke ni tumang bong constitution do pot mohol so constitution ateng kan si nang tuma ateng no jai kon tante nang ibang ke non la case ai log bidisar du bom lang takpa la case bidisar alam no bangke ni dowek nahi pune ni pe non ke sitame reality alam si ni thalang tu maximum case advisor non ni lige advisor cholo committee aro kan advisor ko long advisory board long ke pilangan kapre ka tim long ta political party ne china pu jene ne pel sidami nang tum langon jene ba dorok jong si CPI long do pulote non son jong si sumit long do pulote amlong jene ba non jong si long tho long do pulote superon men chenglo batum advisory board son do nasina so din long ta ni li bang ke hala student youth la ke clean sheet do nai jong si kenang so do le committee tu jong si do no hala dar sidani ni problem ave
je jong si nang like non ke applicable ke dilo nang like non jong si advisor ke nang like nulut lo de ni hala dak pasiksa ni di alam lamang ke sita ni di bangke ini tu nge political challenge long situ ini tu make nang mangke ini tu dak carbon long political isi ini tu ma mithang achirai ko ma pana kenang tu lajong si ini tu ma hin penong si political solution kali prote ini tu karbi akhai carbon long rat apan ke pajok ni sungru kasi ini through political platform bensi ini tu akhai itu ma society kan pajok bunji kusini ni ka believe dolo la so teng bensi non na bangke ni di akinang so bangke ni student life kan bangke pajok pen ni di non ke advisor chon asi tuan alam bangke ni istame कैसे अपन के निली एडवाइजर दो एडवाइजर अवेलन कभी दो अन बन के निली मिथांग खे जुटांग मिथांग खे फन बिना लापेन लो बचार दी असों अपन इसी इंतांग रख के परजा बोलम निली जाकों दो निली बुझी दो अन बन के कम ने सुन बुझता में निली लासो प्लेटफॉर्म में सी ABC का निली नंगाचारी पोसी निली लासो कैसे नंग के निली जाकों दो अन निली पीठे दो टिक बन के चिराग चितो दुन बोमजी कुसी नंगे तो मातें लो निली पिनी paklar itu jongsi laso KSA fan bangke nili advisor do avista nili KSA farman khe nongri farman nangke apotai tin aja ta kisum nongsta nili arja turi kusi nang to mathen no lam chak cheti then nang BJP long kidan no de formally ke comment formally ke nili ke tobe ma kopilo membership nili ke nili hapu CPIML along sa pran ke KSA long situ bono ma kidi la so pen bang det ke ni lige open si ni kan kuna si meeting doma kuna si office doma la pen rat apanda ni thanta je ni tum ke nono potai bang ke CPIML long ke ni tum do dun delo la si ni tum ke Dr. Puliram Longhan isi ke appeal do je hemtrek la pen autonomous state issue la pen border issue ke ini tum party pathinang ni lo ning si pen kosona towar pen si pachunji ma Kula suatu war pele itu kamera pedang ku arn peman ke ini tu galang ni nong pesi klem bom. Maksud appointment mangai tu wis long. Parti membership Join ason lo kela. Ultimately ke ni dige anytime orang tu long sidolo mati.